салом бинандагони канали имшаб. ин барномаи дуюми имшаб техно. имрӯз мо ба шумо телефони iPhone 10R-ро мекушоем. Ширкати Apple тирамоз се телефон баровард: 10S, 10S Max ва 10R. мо имрӯз iPhone 10R-ро ба шумо мекушоем. ман ин телефонро ба худам харидам. Барои чӣ ҳамин телефонро интихоб кардам? телефон 10R-ро интихоб карданам дар он аст ки 10R телефони нави дусинкартагӣ мебошад. истифодабарандагони iPhone медонанд ки ин чӣ хеле ноқулай аст бо ду телефон гаштан, барои он ки телефонҳои Apple як симкарта доштанд. биёед телефонро мекушоем. телефон дар қутии сафед ки ба ҳамагон маълум аст. дар пешаш акси iPhone 10R нишон дода шудааст. чуноне ки ширкат мегӯяд андозаи аслии iPhone дар ин акс нишон дода шудааст. ҳоло баъд мо инро мебинем. дар пушташ хотирааш 128 гиг. хотиррасон мекунем ки ин iPhone 10R бо хотираи 64, 128 ва 256 мебарад. ҳоло ки iPhone 10S ва 10S Max 64, 256 ва 512 гигабайт мебароянд. 128 гигабайт ин хотира ба фикри ман оптималӣ мебошад. барои он ки ба iPhone SD карт гузошта намешавад, ҳангоми интихоб албатта хотираи ба худ мувофиқро интихоб кунед. инак биёед мекушоем. дар бораи чӣ хел истифода бурдани iPhone маълумот он нишон дода шудааст бо забони англисӣ, забони хитоӣ бошад ё кореягӣ бошад. калича барои кушодани слоти симкарта ва дигар қоғоз ва албатта наклейкаи Apple. дигар қоғоз инак худи телефон. ман ба худ телефони iPhone 10R ранги сиёҳро интихоб кардам. ин телефон 6 ранг дорад: сиёҳ, сафед, сурх, зард, кавуд ва ранги нав, ранги кораллӣ меноманд онро. телефонро ба якчи мегирем. боз чӣ дорад? барқдиҳандаи барқдиҳандаи 5 волт 1 ампер. бо ин барқдиҳанда телефонро шабона ба заряд монед. дар давоми 3-4-5 соат телефон ба пуррагӣ заряд мегирад. гӯшмонаки симин бо кабели Lightning. гӯшмонак кабели Lightning дорад, яъне ки 3 мм гӯшмонакҳоро ба ин iPhone пайваст карда намешавад, барои он ки латоки 3 мм надорад. кабели Lightning, кабеле ки аз iPhone 5 сар карда дар телефонҳои iPhone истифода мебаранд. кабели Lightning хеле дарозиаш 1 метр бошад. ба ҳамагон тавсия дода мешавад ки фақат бо кабели аслии телефони iPhone-ро заряд диҳанд. худи iPhone баъд аз истифодаи 6S албатта ин телефон ба ман бисёр мақбул шуда истодааст. биёед салофанашро мекушоем. ранги сиёҳ, ранги бисёр ҳам олиҷаноб. баъд аз телефони iPhone 5 ба фикрам телефони сиёҳ набароварда буд. хокистарранги ҳавогӣ мегуфтанд. ин телефон бисёр рангаш олиҷаноб ба фикри ман. худи телефон гирдаш алюминий. дар поёнаш латок барои қувватгирӣ ва ҳам барои гӯшмонак, барои он ки 3 мм латок надорад iPhone. микрофон динамик ҷойгир карда шудааст. дар паҳлӯи дасти рост латок барои симкарта, тугмача барои даргирондан ё куштани iPhone ва ҳам тугмачаи блокировка.
جایگیر کرده شده است. در بالایش هیچ چیز نیست. در پهلوی چپ تگمچه برای پست و بلند کردن آواز و تگمچه بی آواز کردن را دارد. پشت تلفن با پورگی شیشگی. پشت آیفون شیشگی به آن خاطر که آیفون فونکسیون قوتگیری به سیم را دارد. پشت آیفون شیشگی باشد هم این شیشه با قوت است، لیکن به هر حال احتیاط باید کرد که این نافتد. کامراش یکتاگی. کامرای آیفون XS و آیفون XS Max باشد. کامرای آنها دوتاگی. طرف پیشش با پورگی اکران سیاه در بالایش خوش هست. در اینجا کامera دینامیک و کامera برای فیس آیدی گذاشته شده است. بیاید تلفن رو در میگرانیم. اکنون بیاید کمتر درباره خصوصیات های آیفون به شما معلومات دهم. اندازش درازی 150 میلیمتر، برش 75 میلیمتر و بلندیش یا که غوثیش 83 میلیمتر. وزنش باشد 168 گرم می باشد. تلفن در دست خوب می نشیند، حالا که به فکرم با یک دست استفاده بردن نه اونقدر قلای است. البته بعد از استفاده تلفن 5S یا که SE و 6S این تلفن در دست کلانتر حس کرده می شود البته. اما اونهایی که از تلفن های آیفون 6S پلوس یا که 8S پلوس می گذارند با آنها این تلفن نه اونقدر شاید کلان نماید. برای آنکه این تلفن حجمش از آیفون 8 پلوس و 7 پلوس مایده تر است. حجم این تلفن بین آیفون XS و آیفون XS Max می باشد. باتریش 2942 میلی آمپر. این یکی از باتری های با قوت این شرکت حساب می شود. این آیفون را به ملال در دوام یک روز استفاده بردن ممکن است. آیفون دایر می تواند در شبکه با گوشمانک به سیم تا 20 ساعت، هنگام کار در اینترنت تا 15 ساعت و در رژه نوازش ویدیو می تواند تا 20 ساعت و در رژه نوازش موسیقی تا 65 ساعت کار کند. تکنولوژی ضررگیری به سیم را با استاندارد QI دستگیری می کند. یعنی شما می توانید اگر علایده زود برق دهک استفاده برید و در مدت یک ساعت تلفن رو با 60-70% ضرریت پر میکنند. پروسسورش پروسسور اپل A12 Bionic. این آخرین پروسسور از شرکت اپل می باشد که در آیفون 10s و 10s Max نیز همین پروسسور استفاده برده می شود. اکران آیفون 10R IPS ماتریسه یعنی LCD می باشد. در آیفون 10s و 10s Max ماتریسه OLED استفاده برده می شود. نام این ماتریسه را شرکت اپل Liquid Retina نام گذاشته است. تناسب اکران 19:9، اندازه اکران 6.1 دюйم، بازیچی 828 به 1792 یعنی HD پلوس می باشد. اکران تکنولوژی تروتون را دارد که توازن رنگ سفید را وابسته به روشنی تنظیم می کند، اما فونکسی 3D تاچ ندارد. به جای فونکسی 3D تاچ فونکسی هاپتیک تاچ جاری کرده شده است. کامرای اساسی یک کامرگی 12 مگاپیکسل با دیافراگم 1.8. کامرای پیشی باشد 7 مگاپیکسل با دیافراگم 2.2. در آیفون 10s و 10s Max و در آیفون 10 کامراشون دوتاگی می باشد. صرف نظر از موجود نبودن مدل ایلاوگی یعنی دوم کامرای آیفون 10R می تواند عکس ها را در شکل پورتریتی گیرد. تلفن عکس ها را با صفت بهتری می گیرد. البته کامرای پیشی نیز عکس ها را در شکل پورتریتی میگیرد. افکت بوکه باشد یعنی خیره کردن پشتی عکس سافتی اجرا کرده می شود. یعنی بعد از گرفتن عکس شما می توانید پشتی عکس رو خیره کنید یا که همین طور گذارید. آیفون 10R و عموما آیفون هایی که این سال برآمدن آیفون 10R، آیفون 10s و آیفون 10s Max اولین آیفون های می باشند که به سیم کارت هم اکتیواسیون می شوند. بیشتر با آیفون اگر سیم کارت نمونه تلفن اکتیواسیون نمیشد. تلفن های آیفون از قوطی الکای همه زبان رو دارند. میتونید کدام زبانی که به شما بخواست هم رو انتخاب کنید. من اصلا خودم در همه تلفن هایم زبان انگلیسی استفاده برم، اما امروز برای اینکه فهم‌تر شد زبان روسی رو انتخاب میکنیم، تاجیکستان رو انتخاب میکنیم. این تلفن رو من فرمایش دادم که از دبی برایم بیارم، برای اینکه تلفن های آیفون دو سیم کارتگی دو نمود دارن. آیفون هایی که با بازار آمریکا میبرند دو سیم کارت دارن، یکی یک سیم کارت حقیقی و یک تاش سیم کارت ویرتوالی. یعنی دویم سیم کارت را اپراتور با خود تلفن پیوست میکند، یعنی ویرتوال نمیگویند. اما سیم کارت های ویرتوالی در سابق اتحاد شوروی استفاده برده نمیشد. با بازار آسیا باشد آیفون با دو سیم کارت حقیقی برآورده می شود، یعنی که دو سیم کارت حقیقی فیزیکی سیم کارت ماده می شود. بیاید دو سیم کارت را با آیفون میگذاریم، بعد همچنین مقایسه میکنیم اندازهای
телефон ана чуна ки дар экран дида истодед дар инҷо гуфта шуда истодааст ки айфони нав дар назди ман аст шумо метавонед ҳамаи чизҳое ки дар айфони кӯнаи худ доштед ба айфони нав гузаронед. Биёед андозаҳояшро мебинем. Бо iPhone 6s ва iPhone SE. Албатта аз iPhone SE калонтар аст. iPhone SE бо як даст истифода бурдан бисёр қулай аст. Биёед сим-картаҳоро мегузорем. ду телефон гирифта гаштан албатта ин ноқулай аст. Истифодабарандагони iPhone алахусус ин чизро медонанд. Лаптопи айфони навро мекушоем, мебинем ки чӣ хел ду сим-картаро ба лаптопи ин гузошта мешавад. Чуноне ки шумо дида истодаед, лаптопаш мисли лаптопи оддӣ. Лекин инҳо чӣ хел баровардам ду сим-картаро. Якум сим-картаро ба ин тараф ва дуюм сим-картаро бошад ба тарафи пушташ. Телефонҳои ба бозори Амрико бароварда шуда низ чунин лаптоп доранд, лекин ба онҳо танҳо як сим-карта гузошта мешавад. iPhone мавҷро ёфт, лекин дар инҷо танҳо як мавҷ нишон дода истодааст. Мебинем использует сотовую связь. iPhone-и нав активатсия шуда истодааст. Шояд баъд аз активатсия мавҷи ду сим-картаро нишон диҳад. Мебинем. Телефонҳои нави iPhone сканери изи ангушт надоранд ва технологияи нав ном дорад Face ID. Ба ҷои сканери изи ангушт истифода бурда мешавад ва биёед инро ҳозир настроит мекунем. Face ID настроен. Чӣ хел осон. Чуноне ки дида истодаед, дуюм сим-карта аллакай пайваст шуд. Apple ID худро мезанем ва ҳамаи настройкое ки дар айфони кӯҳнаи худ доштем ба ҳаминҷо ворид мешавад. Дар экран нишон дода шуда истодааст ки чӣ хел мо ба ҷои тугмачаи хона айфонро истифода барем, барое ки айфони нав тугмачаи хона надоранд. Яъне аз тарафи паст ба боло бо ангуштон мебардорем. Ва умуман дар инҷо нишон дода шудааст ки чӣ хел телефони навро истифода барем. Дар ин экран нишон дода шудааст ки кадом сим-корт якум сим-корт ва кадом сим-корт ҳамчун дуюм сим-корт истифода бурда мешавад. Дар инҷо шумо кадом сим-кортҳо чӣ хел мехоҳед истифода баред интихоб мекунед. Биёед месанҷем дар телефони айфони нав истифодабарии ду сим-карт чӣ хел сохта шудааст. Масалан, як рақамро мегирем ва аз сим-картаи як занг шуда истодааст. Агар ки мо аз сим-картаи дуюм занг задан хоҳем, дар меню интихоб мекунем ки бо кадом сим-карта занг занем. Ба фикри ман на он қадар хуб ба роҳ монда шудааст, лекин ба ҳар хусус ин аввалин телефони iPhone мебошад ки бо ду сим-карта кор мекунад. Нархи ин телефон сар мешавад аз 8000 сомон барои 10R ва аз 10000 сомон барои 10S ва 11000 сомон барои 10S Max. Албатта ба ин нарх телефон харидан на ҳамагон метавонанд, лекин истифодабарандагони iPhone медонанд ки айфонҳо ба ин нарх меарзанд. Барои он ки ҳангоми iPhone харидан шумо онро на кам аз 2 сол, ҳатто 3, 4, 5 сол истифода мебаред ва баъд аз ин солҳо ҳам шумо айфонро бо нархи хуб фурӯхта метавонед. Ман чӣ тавсия дода метавонам ба истифодабарандагони iPhone? Агар шумо iPhone 5, 5s ёки SE ёки 6 ёки iPhone 7 дошта бошед, хоҳед ки ба айфони нав гузаред, ба фикри ман iPhone 10R арзандаи иваз кардани айфони худ мебошад. Аммо агар айфони 10 дошта бошед, айфони 8 дошта бошед, 8 плюс дошта бошед, ба фикри ман иваз кардани он на он қадар зарур аст, барои он ки камераҳояш, протсессорҳояш ҳоло замонавӣ мебошанд. Дар нашри оянда баъд аз истифодабарии ин телефон мо ба шумо таҷрибаи кории ин телефонро нишон медиҳем. Яъне чӣ хел акс мегирад, чӣ хел сабт мекунад, батареяш ба чанд вақт мерасад ва умуман ҳамаи тарафҳои мусбӣ ва манфии ин телефонро ошкор мекунем. Ин нашри дуюми барномаи имшаб техно буд. Агар ин барнома ба шумо мақбул шуд, ангуштои худро боло кунед, яъне классро зер кунед ва ба канали мо пайваст шавед. Ягон чизи гуфтание дошта бошад, метавонед ба комментарии ҳамин видео нависед. Бо шумо будам ман Наврӯз. То барномаи оянда. Хайр.